Santoña lehen kaletik, calle 1, Kaiku hirugarrenetik eta Colindres laugarrenetik, calle 4. El Anchove, Luchana, Iberia, Estacha, por favor. A ver, esa motora que está en calle 0, por favor, salga del campo de regatas. Aléjese. Luchana, vaya cogiendo estacha, por favor. El Anchove, calle 1, Luchana, calle 3, Iberia, calle 4. Jambar ñaari malaika la ci kaw lay jóge daanu ci sero monila degam julinga. Vale, Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, ese hasia Dakan egiten dena 18. bandera. Gaur Urdaibaiko lehenengo ikurriña, Iñitu Ibarru, Iberia, Anchove eta Luchana. Buenas tardes, hoy se disputa la 18ª regata en Mundaka. Primera bandera de Urdaibai. Y acaban de salir las 6 primeras traineras. Colindres, Santoña, Kaiku y 2 minutos más tarde, Iberia, Anchove, Luchana. Y a disfrutar tu etxemadugun estropada polibat ikusten. Taberna, egin du gola, baina, claro. Baina, teagaren gane, hor daude, ondo, zuen ondoa? Eman dugu, parela puerta errutik. Gora, baina, zatu, Nabujaru etal gamar Nabujaru etal ganyo Sayumaya wadu kazane Sayumaya wadu kazane
Kabujan wetan ngale Subangol nyong nyong Bueno, esan dugunez, urten dira lehenengo 6 traineruak. Lehenengo esango dugu blokean 3 lehenengoak izan dira Kolinderes. Hor, Jesus Baza patroinaretan. Bigarren Santoña izan da. Joseba Monero patroinaretan. Hirugarrena Kaiku. Gorka Banera, patroinaretan. Bigarren blokean Iberia izan da, hurrengoa. Urko Manik patroinaretan. Alboko traineroa ere, bera gertu da Elantxobe. Asiera Lego patroinaretan, gure patroin mitikoa. Eta, azkenez, Lutxana traineroa. Iker Zurinala patroinaretan. Bueno, badaukagu, lehenengo zigagoko denborak. Santoña 6-4, Kaiku 6-0-2, eta Kolinderesek 6-2. Primeros tiempos de la primera tanda, con Santoña marcando 6-14, Kaiku 6-0-2, Kolinderes 6-20. Mercedes Gausatxu a ver, la embarcación es azul que está totalmente en la calle 1. Salga, por favor. Segundo aviso. Al tercero quedará eliminado. Descalificado. Bale, badaukagu baita ere, hirugarren, lehenengo txandako bigarren blokearen denborak. Elantxoben 5:41, Lutxanak 5:45, eta Iberia 5:46. Tenemos los tiempos del segundo bloque de la primera tanda, con el Anchove 5:51, Lutxana 5:55, Iberia 5:56.
Bueno, hemen argi dago ikusten da, gaitu zelan datorren aurretik diferentzia honetate. Ez da mazo beratzen da, baina ikusiko dugu Santoinak edo, ya aguantaten badauen. Vemos que Kaiku viene claramente adelante. Todavía queda mucha regata. Pero vamos a ver qué pasa con Santoña y compañía si saben aguantarle. Badoa Kaiku, Xiaoa preparatzen. ndaxte man daal damay wute te xawma dina am wala duma amoo te waajur ñoom ñe xool ñoom lu leen doyoo ñu def Orain Santoña badoa, Xiaoa prestatzen, bat zarratuta. Ahí va. Arazoakin, baina horrelako arrauna batzutan, Xiaoa gartzen eta momentu larria pasada bien. Venga, ánimo Santoña. mane bay ya me buguma bay bay oh bay bin me dugal fongana sama terangale bay buguma bay king me man binu mako khaw mako bay oh bay budon sama sago mata ka bamunyo. Vale, badaukagu bigarren Xiaoako lehenengo blokeko denborak. Santoñak 11:50, Kaiku 11:22, Colindresek 12:02. Eta badator Erantxo de Luchana, eta Iberia, hemen ikusten da Erantxo eta Luchana. Cristo Zelika da batera, Xiaoa akaratzen dize batera. ¡Bien, Anchovi! ¡Bien, Anchovi! Bado Erantxo, Ahora cierra el Xiaoa ikusi da. Maniobra beretan polita. Badoa, zein traineruak, hirugarren Xiaoa, topaten. Bai, mesedez, hori batera zubizeamen dauena. A ver, el bote ese blanco que está aquí al lado de la 1. Intenta no estar cerca de la boya o en línea con ella. Badaukagu bigarren blokeko denborak, Erantxobek 11:05, Luchanak 11:10, de Iberia 11:16. Tenemos los tiempos de la segunda ciaboga de la primera tanda. Erantxobek con 11:05, Luchana 11:10, Iberia 11:16.
Repasamos los tiempos. La segunda ciagoga Santoña 11.50, Kaiku 11.22, Colindres 12.00, El Anchove 11.05, Luchana 11.10, Iberia 11.16. Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Africa, moom lay ñaan. Man de jamu Africa mooy suñu naataange. Yow mi nekk bitim réew man mi loo maa ngi lay ñaan ak loo ko mënta am ak loo ko mën ci mel bul fàtte Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Kon jàmmu Africa moom lay ñaan. Man de jàmmu Africa mooy suñu naataange. Bueno, badaukagu hirugarren ziagoako denborak. Santoña 18:49, Kaiku 17:42, eta Colindres 19:08. Vemos los tiempos de la tercera ciagoga. Primeras tres traineras. Santoña marcando 18:49, Kaiku 17:52 y Colindres 19:08. Yo Allah sugat kedi musibadi. Yo Allah adu jam to Rwanda. Yo Allah adu jam to Burundi. Yo Allah adu jam to Casamance. Lawul mi jona.
eta badaukagu ere, urrengo hiru traineruen denborak hirugarren ziagoan. Elantxoek 17-29, Lutxanak 17-25, eta Iberiak 17-52. Tenemos los tiempos de la tercera ciagoga de las siguientes tres traineras: Elantxobe marcando 17-29, Lutxana 17-35, Iberia 17-52. Hori motor urdine, mesedez itxarotiako la hori, ez paseu, regata kanpura. Lehenengo txandaren amaiera, lehenengo traineruakaz, ikusiko dugu ja, zelan duen asuntua, baina ikusten da hemen, Kaiku aurretik datorrela. Laster, jakiko dugu zei lehenengo traineruen klasifikazioa. En breve terminará la primera tanda de las 6 primeras traineras. Vemos que Kaiku viene mandando totalmente, aunque ojo con las 3 siguientes que han salido, donde se ve que Elantxobe está haciendo una muy buena regata. Badator Kaiku, bere estropa gabaitxera. Aigu Kaiku, jalo batzuk, Kaikuren arrauaren zako. Haupa Kaiku. Yang ini rak pada kunjung tak awal, ada kiau lengkondo. Yang iba gede nak kiau nanato, pulso bain di Jericho. Dah mulai mantau, dibi-dibi-rek, 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 dibi-dibi-rek. Estropo da baitzen, mundu datoz, batu bainien. Se acerca Santoña, terminar su regata por la calle 1. Últimas paradas para Santoña, encima de la ola. Opa Santoña. Y las últimas paradas para la primera de Colindres. También la pauta la ola para Colindres. Causa bonito dator, Elantxo eta Luzana en el tiempo. Elantxobe! Elantxobe! ¡Apa Elantxobe! ¡Ea botiek! Apa Elantxobe, estropa polita, eta Luzana egin txalo bat. Bagoaz, Iberiaren azkeneko paradak ikustera. Txalo batzuk eta animo batzuk, Iberia eta Iberuari. Beste para, batzen, haupa Iberia. Vale, temporak emango dituguz. Leheniko tandako tempora guztiak. Santoña 24-27, Kaiku 23-06, Colindresek 24-43,
Elantxobek 22-25, Lutxanak 22-40, eta Iberiak 23-10. Tiempos de la primera tabla de las 6 traineras. Santoña con 24-27, Kaiku 23-06, Colindres 24-43, Elantxobe 22-35, Lutxana 22-40, Iberia 23-10. Ikusten da, momentuz, Elantxobe doa aurretik, Lutxana, bigarren 5 segundura.